Ngihlala uNkosini esikhulwini igama leNkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Lo okhulumayo uMaZulu uGugu wakwamthethwa uJesu Kristu Inkosi. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ngalesi sikhathi sokuphila bazalwane ukuthi ungigcinile wagcina nomndeni wami. Ngibonga kakhulu ukuthi ngangena ekhaya lezwi, ngangena ngo-2021 ekhaya lezwi. Kwathi last year bazalwane umyeni wami esengenile ekhaya lezwi kwaku-April, ngiy'khukhula zango-April bazalwane. Waba omunye naye wabasenkingeni, iy'khukhula zaba naye, wagcinwa yindlu, waphuma endlini bazalwane engaphethe lutho. Ngoba umusa kaNkulunkulu ukuthi ngangisengenile ekhaya lezwi, wayethi baba bekhulekela abazalwane basekhaya lezwi, akhulekele nemindeni yethu. Ngabonga ukuthi ukuba bengekho ekhaya lezwi mhlawumbe khona bengizokwenzeka ngomyeni wami. Kuzothi ngo-October umntwana wami washiswa amanzi bazalwane, wadonsa ikhekhe lakagesi, athola amanzi ekhanda. Ngibonga uNkulunkulu ukuthi akuzange ebusweni kodwa wathelela ekhanda. Kuthe kulo nyaka abazalwane ngokukhulu ukuthi zonke lezi ngigaba uyangiqobisa kuzona, uyangipha amandla ukuthi ngiqobe, uyangiqobela. Kuzothi kulo nyaka abazalwane uSathane wazamazamisa umshado wabazalwane, bengithi uphelile ngawo. Ngiyambonga uNkulunkulu ngoba uPostoli ukuthi bekuthi bese kunzima ngokuthi nawu umthwalo usungaphezu kwamandla ami, and sengibona abazalwane ukuthi i-divorce iyaqhamuka la. Kodwa ngithi mekhala baba, ngithi baba nakho usukanjena, ubaba angithwale ngomkhuleko. Kunamhlanje nje ngimini ngihlezi kumnandi emshadweni wami bazalwane, bekuzinyanga nje ezi-3 lapho bengazi ukuthi khona unyaka wonke bazalwane uzamazama umshado. Emva kokuthi kade ngiyile njabulo yonke for 9 years, kuthi ngalo nyaka ka-10 years ngisemshadweni uSathane wafuna ukuthi uzozamazamisa abazalwane. Kodwa uNkulunkulu emuhle nokuba khona ngabamphostoli sithi besikhala kuyena asithwale abazalwane. Namhlanje ngihlezi kumnandi emshadweni wami. Bese kuthi lokho kokugcina abazalwane ufakazi bami nginabo ukuthi uNkulunkulu ngiyambonga futhi ngomntana mphilo wangenzela umusa. Umntana wami bazalwane ngoLwesine last week bengiyade ngimgeza, qeda ukumgeza nje ikhanda sengimfaka endishini, kanti kunefreni eduzane kwakhe. Le freni inentambo eqamukile, wavele wadonsa intambo yefreni bazalwane, yavele yathula naye intambo yefreni. Haleluya. Ngabasebenze bazalwane, ngiyamdonsa umntwana wami, isibambile isandla, ngamdonsa ngathi uJesu Kristu Inkosi bazalwane. Nami ngisazi isibindi engitholile lapha, ngiyidonsa ifreni bazalwane, wajokela umntwana wami lelisayide elingalana bazalwane, wajokela kodwa into engixakile ubedonsa ngesandla esingalana. Kodwa isandla esingalana savele savutha umlilo bazalwane, masibamba khona phakathi emanzini, ngithi uJesu Kristu Inkosi, uJesu Kristu Inkosi. Ngiduncula ifreni bazalwane, yaqhasha ifreni yadlala. Ngamthatha umntwana ngambeka embhedeni. Uma sengimbekele embhedeni isandla besibomvu ngathi sivutha umlilo ngaphakathi, ngithi ngisibamba sivutha umlilo. Ngalokhu ngiqhubekile bazalwane, ngikhuleka. Kuthe khona lapho kwaqhuma ilonda sentime lemilo ebuhlungu. Kodwa ngokhona kunjalo uNkulunkulu uphila amandla bazalwane ukuthi ngibe nesibindi, ngoba wayimina bekumele ngijokhe ngomntwana besogesi kwayena qobo lwakhe and nami bengimanzi. Kodwa uNkulunkulu wangibamba ukuthi kungenzeki ukuthi ungangoze ukwazi ukusiza umntwana wami. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ngithi uJesu Kristu Inkosi.